Wadidaw, lihat teman-teman. Wih, ini sepertinya ada tumpukan pasir. Wow, coba kita lihat nih teman-teman yuk. Kira-kira di dalam ini isinya apa nih teman-teman? Wadidaw. Wih, lihat teman-teman. Ini ada ondel-ondel Pak Kumis. Wih, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel barongan. Wih, mantul sekali. Wadidaw. Wih, mantul. Ini ada ondel-ondel si bibir merah. Wih, keren sekali. Wadidaw. Wih, mantul. Ini ada ondel-ondel Bu Polisi. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Ini ada lagi teman-teman. Wih, coba kita lihat. Wadidaw, wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel Pak Dokter. Wih, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Jarwo. Wih, keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel Bu Cantik. Wih, mantul. Wadidaw, kita cari lagi. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Polisi. Wah, ganteng sekali ya teman-teman. Wih, mantul. Oke, kita cari lagi. Cu. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Wih, mantul. Ini sepertinya ada ondel-ondel pocong berwarna oranye. Wih, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel pocong berwarna pink. Wih, keren sekali. Wadidaw, ini ada ondel-ondel pocong berwarna merah. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Ini ada ondel-ondel pocong berwarna putih. Wih, keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Ini ada ondel-ondel pocong berwarna hijau stabilo. Wow, mantul. Oke, kita cari lagi. Cu. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, itu ada si Upin dan Ipin. Wow, mantul. Ini Ipin. Wow, mantul. Ini si Ipin. Wah, keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Ini ada sapi yang suka berjoget-joget. Wow, mantul. Wadidaw. Ini ada sepasang ondel-ondel. Wih, mantul. Wadidaw. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe ya.